Patira lah kah? Apa bayu reng dia? Ya, mak peta tak jelas. Ada apa, Jong? Bini katat beda orang telepon ke buru. Kancan aku le cantat, keng kule tak engak. Aku koncomu pas cilik gua. Ceringan kule pun tak oning bahasa Yokio kenika. Ki ya cek bentam lolo. Pas obo emosi ka kule tat. Ya empaten bi kule telepon ah. Apa deh ya? Sampai setia pun kita tahu apa entah bahasa aja beje, Jong. Kita oning tat. Mbian oning. Boh, ya. Ya. Anapa? Oning. Jo. Tahu nih si koneo kunjong. Ya, mencan gaya na tergepak kepaan dodo. Can kule pun mahir cak coba mbian nih kah. Jelas saya, Jong. Aneh. Padahal kita kan orang Jebe Timur. Aning tak bisa bahasa Jebe, Jo. Tat. Karo beni orang Jebe penarik na karo tat. Nggih. Iya, Jong. Dari momon kule pas ajar ka orang Jebe karo bayi tat. Kan saya bisa lancar bahasa Jebe kule pas. Nyaman, Jong. Ayo ulok lah. Oke. Pak. Kan jalu. Opo ae sampean, Jak? Engkau ajar cak Jebe kaban. Ajarin ya. Aduh, sepuro nih, Cak. Aku gak ono waktu. Dasku mumet. Saiki pikiranku buntu. Buntu. Tadi omor buntu lah, Pak. Nganu apa mikir buntu, Ban? Buntu tuh kia meruah kan? Oh, benih, Cong. Maksud dari yaro pikir na buntu daya posang ruah. Ada tak endek si molek na enjo. Bola raja daya. Mayu ajarin sekejap baik kok, Pak. Cakun ngerti yakin nah. Engkau seocak Madura, baen seocak Jebe daya. Alah, ya wis lah. Ayo, apa pertanyaan nih? Mun ocak Jebe na berangkat, napa, Pak? Basa Jawa nih berangkat iku budal. Rudal. Budal kok, rudal. Oh, can kula rudal. Mun bahasa Jebe na lemeleh. Tumbas. Udah remeh. Apa mak gelak, Bencong? Mengucap tumpas tat. Ya, tumbas kok, tumpas. Jangan gula tumpas nih kan tumpas berarti tat. Ya, tumbas. Rekan tumpas suai. Boh. Wes rek, lain waktu ae yo nek kate sinau. Aku kate metu soalnya. Nganu apa ben mak tak keur metu. Iya ben. Ya, ada jodoh remah. Metu iku tat. Maksudnya dia keluar aja janjong, keluar mak kate metu keluar lah. Boh, iya. Gak ono sing kate ditakok wis rek. Aku kesusu. Apa nang JNT soalnya? Kate cukup paketan. Boh, sambine cukup tak keur paket lagi biban. Bau dekian paket sandepak ji. Kan biasa wong-wong iki. Aku ngomong opo dijawab opo. Aku wis mumet ditambahi mumet. Awas ae yo. Bah, mak wong geruwengan ben. Pola keng tak ikhlas ngajarin kok ben ya? Enggak kok, Cak. Enggak, ikhlas. Aku ikhlas. Oh iyalah lanjut. Mun bahasa Jawa nak engkau ganteng. Oh, nek iku aku koyo asu. Oh, aku koyo asu. Aku koyo asu, cantat. Oh, kok koyo asu iki ya berarti, Cong. Ya wis rek, mari we yo. Aku kate budal we yo. Gila kasadal budal. Ya wis. Sepenting aku koyo asu. Nggih, Tat? Iya, engko koyo asu iki ya, Cong. Dulu koyo asu, Tat. Engko, Cong. Kak, kon tale melek ada ya? Iya, Lek. Lek, entar lu. Keding aki. Engkau koyo asu kan, Lek ya? Engko si koyo asu. Gula, Tat. Engko koyo asu. Mbiyane kula kok. Lu. Arya mah pas rebuan tadi pate Arya. Apa na, Lek? Engkau rek buru ajar cak Jebe. Mun asu re genteng jan, Lek. Astagfirullah, mai kening coko dua re. Jaringan asu re artena pate. Kon aku koyo asu, berarti artena engko engak pate deh ya. Nyaman, rebuan pun tulilah. Bah, masa, Lek? Enten pontat embian bayi asu pontat. Pon boy lah, Cong, asu lah, Cong. Enten kombian bayi pon. Ba na asu lah. Palang ring Jebe harus ngak kur lebat nak boleh ki ya. Sondet du kaleng kok pas.